Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Senina teman-teman lebiki ke hadir. Alhamdulillah nasaba pamasena pungala ta'ala sehingga rilalna Yesu ma barakae kemwaki menri pungala ta'ala untuk hadir untuk pasilenarengi sempaja subutta sibawe berejama. Insyaallah melori rampe rilalna iya waktu ma barakae. Jadi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu sallallahu alaihi wasallam marra bi kabrain. Faqala innahuma yu'azzibani. Ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yaltalmisuhu min baulihi. Angkanan kasewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ridwai kubur marra bi kabraini. Nayir dua kubur nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'azzibani. Ricallawi ripungalla ta'ala, risesawi ripungalla ta'ala. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, aga pas sabar neses dari pungalla ta'ala. Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Kuburu mamulange ricallai rises dari pungalla ta'ala nasabak napojiwi mengadu domba. Napoji pasti sale padanna rupa tahu. Wa ammal akharu fakana la yaltamisuhu min baulihi. Nah, ya moyang kuburan yang kedua rises dari pungalla ta'ala nasaba engke dena jagi temena. Narikut temi. Poleke hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kedua malat perlu ripacing. Yang pertama ripacing ati ta idi rupa tawe, yang kedua ripacing lanro aleta. Yang pertama rises dari pungalla ta'ala nasaba napoji mak beli belai. Napoji pasti sale padanna rupa tahu. Yehe mega tu pusiba di umat saleng. Napeng kena bita rises nasaba ir kantau kenar. Napoji mak beli belai, napoji mak pasti sale berarti atinna masola. Yana nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atadaruna anil muflis. Umatku misamoga riasange to ciburu matu resermonrina pungalla ta'ala. Aga natte sahabat maka dia suruh na pungalla ta'ala ya sange to ciburu to pure engka waramparan na maiga na luru degaga capu. Ya sange to ciburu to pure engka maiga waramparan na lakarakna na luru degaga. Akhirnya Nabi tanyero riasa to ciburu. Tapi ya sange to ciburu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to engke matu takappur yolona pungalla ta'ala. Nasaba egana apalanna waktu no tuo rilebo na yelinon. Tetapi di samping mega apalanna mega to yero indranna ripadana rupato mega to dosana padana rupato. Sehingga waktu melona ripatama risuruga angka ma protes. Puang aja sana tafatama kasi suruga itu. Waktu na tuo rilino pura na pendiri atiku. Ya, gangkana apalata matu ripake makamaja. Melo sikiri patama suruga puang. Aja sana kasi tapatama suruga itu. Nasa bawat tunna rilino ang kamopa cicilan na 50 din nawajay. Jadi tinrenge pa bu deno diri capa. Nasa bak magay laktur ya serimondrina pungalla ta'ala iro indrange dipertanggungjawabkan. Lesa sama dinare wala dirhamin kata Rasul, periwat tu de gaga dinar, de gaga dirham, de gaga dui ya kamajara ria sermondrina pungalla ta'ala. Tapi narik ko ang kinrata, de gaga ya kamajara sangadina amalata.
Nareko capu ni mati ramalatan nang kamu po indretang kamu po dosa tari palawangat taru patau jana si tay matu riala kaya alamanang jana tahu. Makuni ro modele na yana ya satu cifuru mega apalanna waktu no tuor lebo na elino tetapi mega to indranna mega to dosa na padan na rupatau. Maga por kono degaga amal ay begau. Ayana he na sunabita perlu rijaga iro wasita. Kemudian yang kedua maladai perlu dijaga yenar itu apa cingannya rilanro alewe. Ayana hena pahang agamata maka de engka teluna aja sih. Rilalna agamata ia perlu ripahang ape facingan nah. Tiga riasa maka tak bagi telu najis ye. Yang pertama engka niasa najis mugallaso. Ya sengin najis mugallaso najis besar malupu batuah mawar. Pada padanna najisina asuh. Ya, nah sebab mega bita asuh ki kampota. Ya. Makanya nabita nariku engka katuamu yare kafantemu nalepo asuh. Maka cara membersihkan daripada jilatan anjing itu cara tapacingi 7 kali cucian dan 1 diantaranya dengan menggunakan tanah. Wekafetu ifacingi yarona nariku engka anu nalepo asu wekafetu pa ifacingi dan salah satu diantaranya dengan menggunakan tanah. Namun si pante, namun 2 pante, namun si darong ifacingi bateta bisewi tapi nareko de na ipake guna tanewe wekasisa untuk facingi yarona bisie majapuna dia nama facing. Yarona nareko asu. Ya, nah biasa tuh nih yang enggak biasa ya. Nah sebab dia neripahang gangkana ajeta nalefa asu sandalata nalefa asu ipa pada-padamu cara tak disewi si bawa najis lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka dedena tu nasa sampajata nariku mapakur cara ta mapifacing. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah ipa nariku de menirisan. Nah sabade nirista carana yang nak dampengin pungala taala. Tetapi nariku irisan carana na deni facing mapakro majapunna dena mafacir dena pungala taala. Karena reko najisi batuah. Nah, jakam mana aswewe mendre ribolewe. Yare ka mendre ria dingeng itu datuda bebe ilona nalepo ikoro acarata pacingi nertuwe kafetu ribisai dan salah satu di antara cucian itu itu ipakai guna tanewe untuk pacingi. Dan menurut penelitian hadirin yang dimuliakan Allah ternyata edek meto nama pacingi nareko senya tanah ripacingi. Itu menurut penelitian. Kemudian yang kedua ada namanya najis mutawassitah. Biasanya yang najis mutawassitah najis lo tengah. Nah, tiga ini ya najis lo tengah. Yang kedua, yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua adalah najis ainiyah. Biasanya najis hukmiyah deni rita ro najis ya seumpama angka to teme metten ro temewe ya sempak ya lupa apa yang ngarang. Marakko ni deni ga bauna deni ga irita, itu namanya najis hukmiyah. Idi miyaki maka dah kurang ke najis ikro tapi dia pun ifacingi. Maka cara membersihkan dan najis hukmiyah itu caranya adalah engka kitollo ina sabawai. Ya, dialirkan air di atasnya itu sudah dibersihkan namanya. Yemori asangnya najis ainiyah talle yaro najisi ripa kita mata. Engka teme irita, engka te irita, engka kotoran irita. Maka carana nasa agamata untuk pacingi yaro yang nyarsu rialepi yolo yaro najisi taiye kotorannya na peripacingi na sabawai. Itu namanya najis mutawassitah. Adapun najis yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Maringan ibansana ye. Pada na ibu perlu ripahang yaro temena anak loloiwi. Beda nariko teme anak lolo burane, si bawa teme anak lolo makunrai. Nariko teme anak lolo burane na temeki, cukup mi bawa dipercikkan air. Ya piki mi bawa wayar na pakaiannya akan newe teme anak-anak urwane yang belum cukup umurnya 2 tahun, yang masih memakan air susu ibu. Carata ipaciki bawa way itu sudah bersih. Jadi di motor dipakai masam paja pema nareko purani ripaciki way nareko teme burane. Tapi nareko anak lolo makunre di bawah 2 tahun. Nah temeki
Ya, carata pacingi pada tuha carana ipacingi temena tolokui. Dia bisa makada magina beda. Tapi menurut penelitian dan memang terjadi nariko teme anak lolo burani itu tidak merusak kain. Dia solangi pakai atta. Tapi nariko teme anak lolo makungrai itu bisa merusak pakaian. Nariko dena mapakur carata pacingi, nariko dena mapaci watakaleta pakai engkeri pakai masuk pajang. Berarti otomatis sempajatta deni terima dari Allah Ta'ala dinesa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatona dua hal atinna rupa tawe nanya watakalena perlu malak dari pacing. Sehingga unawani rirampe yang bisa membatalkan puasa saat sanganna puasa ewe. Tapi engkau 5 hal yang bisa merusak apalanna puasa. Wadi jadi asah puasata, cara-carana puasata, rukunna puasata, tetapi nasaba engka ye 5 beri pegau, ede gaga palana puasata. Jadi nasa nabita khamsu hisalin yuftirna shaim. Engka 5 yuftirna saum, engka 5 wadi rusakiwi apala puasana rupatawi. Jadi ini korban disolangi apala puasata, yang pertama nasa nabita al-kazibah, belewi. Nariko tuma bele, ewa dijajasa puasata, asa sarakna, tapi dia gak palan dari lolongan sebab magai, dibatalkan pahalanya oleh karena bele ripegoe, al-kazibah. Yang kedua, an-namimah. Ya, biasanya an-namimah, apa sih saleh pada taruh patau. Ya. Yang ketiga, wadingnya solangiwi puasata, yang itu al-gibah. Nah, biasanya al-gibah, ricaritai, pada orang wanita anu iya napegoe. Nareko ricaritai pada oreta anu dee napego ya seni fitnah. Jadi situ ngatonganna hadirin yang dimuliakan Allah, dek metona palalo agama ata iro untuk cerita-cerita pada tarupa tahu kecuali engka dece wadi rialah. Ana ini nega biasa di pala wangata. Ada puda punga ki mak bicara, jana pada tarupa tahu ricarita deni sedih. Ya, nasayanu manu katoni tamena memang mako memang tuh ya. Sayanu mali motor na cicil ni. Yanu mali auto na nainram imai ko na cicil nainram na ternyata di lompaja. Na sabati ta masola. Padahal sikas-sikas sinna na reko mali motor bali bolata ini mali heleng. Ya. Pak ya, na reko mali bali bolata motor ini mali heleng. Daripada mapadiati sih. Inari komatu bali bolata lojo ke pasal apa na dega nagande tetap aceka tario wala heleku. Ya, daripada marumi motorna bali bolata ini marana. Nah, sebab pendiati. Nah, ini namanya kayak persaingan di antara kita yang tidak melahirkan kebaikan. Masalahnya kita ini perlu dipacing. Gibah ricaritana pangkukenna rupa tawe na dena kuah ya sengi gibah. Tapi nareko anu makwewe ya segibah. Tapi nareko dia nak kuah, ya tadi fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatal. Dan fitnah itu adalah lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan. Yang ketiga hadirin yang keempat hadirin yang dimuliakan Allah ya wadinge solangi apala puasata an-nasru bisyahwa. Atangae nasaba nafsu. Ya, apakah matangaki ma puasa nangka makunri lalu ritange nasaba nafsu ta masolangi apala puasata. Ini perlu dijagai. Ya. Rijagewi matata fakitata resina anu dee na purio kung Allah Ta'ala. Ritangana anu sewa-sewa na sabana susahwat. Ya. Wadingi masola apala puasata. Dan yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah. Wadingi solangi apala puasata. Yang itu al-yaminu kasibah. Atanro bale-balewe. Atanro bale-bale. Agi ya setanro bale-bale. Toma atanro anu dee na tongang. Wallahi tallahi nariko ya memang male padahal alina memang male. Ai dia pagasi narafi modalakna. Tatambi kidik. Dasa ti di pabalu Tatambi kidik dia pagasi dia baja, sedipis. Padahal naliwan ni modalai, bahkan male kedua ni. Ya. Apalagi nariko toma balu bensin apa yoki bensin asli. Padahal kurang ni dicampur minyak tanah. Itu namanya sumpah palsu di mana solangi apalah puasa tak idi rupa tawe. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di samping engkau disolangi saat sangenna puasa tak, nasabak batalna puasa tak, wadi toy engkau solangi apalah puasa tak. Wadi jaji asa puasa tak, na ye kedega apalan nasabak magai
de nari jaga lanro aleta, de ne puasa lanro aleta, sehingga ripegoi anu wadingi solangi apalanna puasata. Sebagai kesimpulan hadirin yang dimuliakan Allah, maka daya iya harus hitung-hitungan puasa yang kiri pegau disampir rijagewi. Lanro aleta ri andrewe ri inunge, maka to poro rijagewi ampi kedota ri palawangata rupa tau, sehingga puasa yang kiri pegau sukui. Apego kena sehingga engke na tarima pung Allah Ta'ala asa puasata na niya itarima to apalanna. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.